o te taltonu lava o ia o te le o iloia o e pole aso langona. O lo ia langona, ia. O te to alava o le afa alia le miotonu. O le afa alia le miotonu le aso e la wele ungal famasinonga wae. A foi. Matau tia le mea lena faisa la pe ata to e o itua. Matatu wae, wa foi esa foi a ia so enga ma. Sa o si so foi au ia mo sili solo tangata. Ia mo falongo longo to toa. Ile a mainga o moli mau ia na mai le taimi le famasinonga le taimi lena ili poti na mai famasinonga ma tatu falongo le anga noa ia moli mau leo ia na matu lunga le famasinonga. So to me sala the amount of evidence that was provided by the police, the amount of evidence that was provided before the judge, that is paramount. It's paramount evidence, and it's enough evidence to convict these guys. Olo wil na tilo ye o te ofo, pe a fai le fa maoni ia solitu la fono le vaenga le au faufunga e fuafua la uia tala mo uia manatu i lunga mau ia no falongo ia i le taimi le famasinonga i moli mau ia na batu ma le tele o ano o me ia na mai leo ma le we can go through it again tonight e mawhai na tātou e whamanatu le atunu leo nga onga le faufunga le na whai ma moli mau leo ina mai so to me, there is enough evidence. Ilumol to my tai famasino. E convicta le wali ia. Orina le te to alava o ia o le afa ali lava le miotonu lena tapisa nei le vaenga le ma. E mai se lava la por kalame le tau faleanga le na mai lunga sem. Por kalame le New Zealand. Por kalame le tau ta ya ele na mai lunga ia sem. Le wali ia. Ma le foi to ina le to ina le manfui le foi sa mafinau ma mati peiti lunga po kalami lau po kalami ma le finau nga le nga o mai sa on mo mo sam o le memo mo sala let's go through the facts o le wa lua tau sanga o loka sam o lua tau sanga o tau fia sam le falpui ai sea e lua mea o le tama faifole ia sefel moli mau awane toe tangata valeina pe toe afia sami le wali ia o le simea o le puipuinga o le moli mau ma le simea o le iloa e pepelo le moli mau sam o le ai masesi o sa mo e talitonu le nei moli mau vanga na lava tangata ia e lango ina la auli ma le fast o tanton foi o tangata o ia te au o tangata e popoto le fast ma ta mamai e le te tental tonu moli mau le e la ilo e pepelo le moli mau sei vanga na la tangata foi o le memo mo la na ia te au ia o le o fal pui sam lona lua o le ua fa maonia i le tribunal o leo le na mo li ai li o ma le tene foi le si leo o le tutuli ma leo ma fa maonia le tribunal leo e unauthorized to solitu la fondo so enga le na fai o mela ia lua ia te au ia o i lesi mau malosi ma lesi poutu ma lesi solid background evidence e fa maoni ai me awai ata Toyota talanoi me umai na mai le taimel famasinonga e over se lau ia mau leo ma le mau evidence nga mai leo so ia te au ia salape o me mua ia leo te talanoa to ia au ia ile meta upu lava le nei awai e pe no fai atu o le cases va pene ma le tele o criminal cases se mo li mal komisina le na mua lava tala le komisina le ia mo li mau so ma sui komisina mai si sui komisina o me na mai fatonunga la auli fatonunga la auli komisina o leo e o loka mai le ala le lava la to mau le mai na fatonunga a mai nga mau so e atu leo ia la to e mai mau ia le faila e mai mo meu statements so e atu leo e le ai ma se meu me e fa maonia ale si talan to e fai ma fa tonu kom sina o e loka mai le ala a mai fi nau ma sam o i pulotu tatu te lo ele mea o le mea lava na matua mai fa fau
Ma mai le mo pepelo le ina ia matua accuse ai ma crucify. That's the word. Crucify. Matua fa sa taulo lava le ala. Ina ia loka le ala. Ile lato mo pepelo ma lato faufaunga le na fai. O ina ala ia te au ia te ofo le whamasino ile matau tio evidences ia watu ia le foina saulunga le mea na wha anofo le tama. Le foi sa le mea sa wha anofo le tama mea umai na whelua if pulea i tutuila a maile leo tau mawhai a maile leo e wha o moli mau umai na watu luma. So ia te au ia o te leiloa ile o te leiloa tamai tai whamasino pe la wha whewhea o na sao le wali ia le case. O te leiloa tamai tai whamasino pe la wha whewhea o na sao le wali ia le case. Ma o te tali tonu foi sala o I le whaafangata ai le whamasinonga le taimile nei ona o lewa pa le mia la auti. But we all know even the Prime Minister of any country, including Australia and New Zealand and any country in the world, no one is above the law. No one is above the law. E o le pale mia, so sesi silia tu la fon. E ta tau lava la ta mai tai whamasino ia talasa. Lea fionga talasa. O na whaila na whaiunga ma le toa na loto, ma le amia tonu a le atua. Lea usau amata tu le mata upu lea sala.